kandi hari abawiteze bawiteganya inkumbu bawiteganya igishika. Haleluya. Hari umunsi biteze, hari umunsi biteze. Haleluya. Hari ibihe haha ibihe bigenda bikuranwa ku muntu, ibihe bigenda bikuranwa ku muntu, iminsi yose yo kubaho aranezerwa handi akababara. Ibihe bigenda bikuranwa ku muntu, haleluya. Ibihe bigenda bikuranwa ku muntu, iminsi yose yo kubaho aranezerwa handi akababara. Byararenganye hati ibihe by'umunezero. Hari Yesu yarimo byo kutumvirwa, byararenganye abigishwa batamutahura, byararenganye ubisi yose n'amahanga abose n'abahambaye batirimbira iryo zina, batatira iryo zina, bashima iryo zina, bapfukamira iryo zina. Haleluya. Ni izina ryiza no mwijuru, izina ryiza cyane barishimye mwijuru. Ungiryo zina ryiza bashima mwisi, bashima mwijuru, batazira bagafukamira. Byavuye muri bya bihe byo kwegera imbere gato. Hegera imbere gato nawe urahindura izina. Hegera imbere gato urabona ubutabazi buva mu ijuru. Hegera imbere. Haleluya. Oya haleluya. Ariko nabona ariko arumva ariko arafashwa ngo atere haleluya. Umurongo wa 36 ati aba data byose biragushoboka. Imana ishimwe. Byose bimeze gute? Haleluya. Abatahura ko byose bishoboka. Haleluya. Umvira ijambo. Byose biragushoboka. Kura iki gikombe kigirene kura iki gikombe cy'urupfu kigirene, kura iki gikombe cy'agasuzuguro kigirene, kura iki gikombe cy'ingwara kigirene, kura iki gikombe cy'ubugumba kigirene, kura iki gikombe cyo gupanga kigirene, kura iki gikombe cyo kutakirwa kigirene, kura iki gikombe cyo gutanga kigirene. Ariko hari umuntu abyumva tubatere haleluya. Iki gikombe kindenga, Imana ikurenganisha icyo gikombe n'izina ryawe. Kuri ijambo ryo kurenganisha, Imana ikurenganisha icyo gikombe.